kilungu ki ende ni cha uiti na umunde tidatina na nesia mawau onde na ende dondo tuna daktari usu etawa andenya abo clinic ende lokutha itutabia we aita mawau meba titoma mukwata ate latwa igoni mutwe tutoma kumukwata latwa twina thina atunenge namba ya simu atutabia eke simu ne yu twalete kuthiba nikenda tumone nina uthocha uithwa ritu ndeni wa kilungu ki cha umunde na ende tita kwandanga evinda eka ende ni muthocha daktari nikenda ambe tukethia tutabi ati ndata na ende tili kantheni wa kusomethia mawau ala mundu Dr. Ndenya Uita daktari wa tindata natindane samo no karo tikalibo ti asante utuite omundu endati nene mawau meba kana ni meba la muita nthini wa sibitali wenyu nituita mawau kauta nthini wa Ndenya Herbal Clinic na ninye nitawa Dr. Ndenya na ndongo ese ikundia matakitali ninye mwene clinic na nituita mawau maingi nthini wa clinic chakwa lani wauma tamawa mamutambuko mauma osiai maaka gynecological disorders mauma infections ethani mansi asia mauma kan infection ya thakame mauma ulcers mauma amoebiasis mauma typhoid etu itama mauma asthma mauma allergies etu itama mauma the Herbal Clinic no nthini wa witu wakwa kwi maua mwenda ita ndiaba kwa sanita maumonde ule tenge mundu wa kanza ukambetea ndina mbaba na witi museo wa kuita mundu na thina wa kansa mundu na thina wa high blood pressure bado mundu na thina wa sukali bado lakini na kwa ni ita na mwasu niliki ya bidii ka make sure mundu abikia kuwa nesa wow mama usuo de iwe nesa kutoka no ita lakini ndo omonde tuito no mana onde no twambelele no wa arthritis twambelele na ndio kulia arthritis no wo wiba kwa kigamba te wita ata mutambuko wa mutambuko wa mutambuko weta weni chau with it we men muno ile betani ya ukamba yo bona ki level nenda kunene ndu ni mwingi wo nguni witha muno we genetic na utiane yawa kono kida kwikisasi cha genetic cha the no arthritis da soso bisa kwida kamwiso kana the no arthritis kana mwana wake so nwenda utianewe arthritis ni etawa ni mathina ngeta thina wa lack of calcium mwini ila bana calcium binge whether na calcium ya kuyilo mabindi makometa mina low dense ni matani yako the me problem ya arthritis nona kingi excess uric acid mwene una arthritis ita yikundu kwingi bado na immunity ona low immunity acid su ita uric acid no the yimbinge mwene ka cause inflammation kaneka form maybe crystals then wa joint ikeke deposit crystals then wa joint sia mundusu i form a certain kind of arthritis that is nikundu kwingi muno bado kwa arthritis ita one immunity ukethani arthritis ya autoimmune arthritis like rheumatoid so it depends mundu na arthritis ya muthemba mau arthritis bado kwa tasia na nini sana nini kwa the arthritis ona kana cancer before grade 6 ona sia prima no sia high school matuka maundu matuka ona pressure tindu ona pressure 20s ni mbingiki ona sukali na kama makasi wake unless umbe yuka ni kalaka kuinherit kuma kwa simo maana asia we na arthritis ni kwa kosa chao maana ni we ana naye na kwa ni arthritis no akwata this genetically kana dala kito simsinge mwene tatu kana no kosa no then wa immunity then wa calcium enough mwene to sikosi arthritis mathina tasu ona overweight no kwete arthritis kilo mbingi another thing atha ukingi unambo kuda una kwatuleka ku bandu ukobwe sanga tuleka ingi those injuries can later sikaruka kana maumisi bombi je banu muda kwati accident bandu omea muda kwikile bandu omea later on yes si undu sekana mundu kana miaka mingi later ni akwetha ya arthritis back na you or whichever way utono kwa arthritis kana uko kubene ndonda bye kana nikenda mundu eso wa arthritis ni the same kindu kimoni choke cause ya arthritis ni sindu bingi cause ya arthritis watu ambe mundu ena kilo ona weight bingi ni wa arthritis we press mawasu ama makwita weight mwingi wa mundu it can also cause arthritis ndio sema na makambi ya kwimba ukanda kwa joint pains ukadhima wake wapunguza weight kaneka exercise sema taisu daktari ukatela yumundu ena risk of you ne wanoa na bandu bangi ukwigwa akire kiuno no the arthritis mundu wa uito wa umwe ukethela maybe tamao mayisa ku stand the weight the weight is ukwile na yoba yamwe
we okay mundu atomba manata in arthritis through kuthimwa akithimwa tume kusiranda kamene ndu tuthima tuthana mundu uthima tuthima kusiranda kamene ya mundu usu twethe kamete ite kushow arthritis itu rifaa mundu yakakume bisa eka x-rays kana some scans okay amala maingi mundu ni wasasia ningwigwa mau mayalia okuweta akasa ni wa joints isi akomoko sina wo na yuko trend yako asia mundu ni tawina mutambuko no tona kuelewa ni mundu akawa yundu wenda kitali nye yuta ndenda kitali mundu akambelesia na indi diran kwasia isu ni arthritis just from kwedukesi ondo mundu kwegwa ndo manyane arthritis nundu kwima woma kwa na arthritis okay metha na wathina mama lenyu kola no ngingo kola no mwongo but ti arthritis okay like a disease like brucella Busara uwa tuna thina wa arthritis ona determine wale weno joint no mundu ketha mundu ndo sumbwa na arthritis na thingi kumusumbwa lakini joint pains bingi 60% say that sitan kuda say arthritis so no udhimiwe lazima athimwe kana kunwe bisa okay and muthesa mwendo akanze okethio kwako bakubengwe and wala mo arthritis bali mana obinyewe na nenge twa wandoto no sisia mundu kamana kana ni mwo endo kathimwe na nono daktari tena keba nienda ukutethia mathani wa omonde no thio kona daktari kuna witha kana okamukunia simu na nondo tena keba na namba ya simu ni nayo kangu nengelelie uandike ti lazima witha we mukunia simu mukulie kule ona no akuite we musi or through kukunia simu namba yake ya simu ya Safaricom tuambia nesu ni 0720 641 059 ningu tungelela 0720 641 059 namba ya Airtel alamasi ya nenge ya Airtel 0732 279 727 nengu tungelela 0732 279 727 arthritis ndeka ubiniye na yune ndo daktari atutavye ala tutena simo kana ala tutena credit temubike yaba naende daktari no sio katolilikanya nani wa kwambililia tiketha tutono kuona bangi na ketha no thuko mambi ko wachuma nikenda museisia ama ne baloto no kukwatia endi museisia nindiuka kuna kundulembetane yao kamba kwa mfano Mondays tau muthe atendanga lekosia mbone na Mondays ni tha mbone nyumbeta wa principal house wa keli ni tha sokoni wa Masako so every Tuesday ni tha Masako baba nyumbeno ya makicha CCU ile tena ni tena Massmart supermarket wa katatu nienda sokoni wa Emali na inge kathi sokoni wa Atala so this Wednesday na the Emali the other Wednesday ni tha Atala Emali ni tha nyumbeta wa Kidmall guest house ila ya PC Keilo na inge tu tha Wednesday Tala nyumbaita wa Ndoki guest house mawa kana tenda masokoni eli sokoni wa Masi na sokoni wa Thika pala Masi tenda nyumbaita wa Jabulani guest house ile sianite na kwa Peter Mulei na inge tu tha Thika wa kana Yulu wa Lista supermarket mawa katano twenda sokoni wa Kibwezi na sokoni wa Matu vala Kibwezi twenda nyumbaita wa Kings guest house kusianisia na Kenya Women Finance Trust inge twenda Matu wa katano nyumbaita wa New Thika Lodge kusianisia na Cooperative Bank wathandatu kana Jumamosi nitwenda masokoni atatu taunini ya Kitui ya Wote na ya Mombasa Kitutu ta nyumbaita wa Singino Garden ila Ikalundu stage nitwithi ya Wote nyumbaita wa Morning Glory na ingi nitwenda Mombasa muthenya wa thandatu Paura Haleo Complex Mwembe tayari mawachu mwana kana kila wachu moto motha ithini kwambia sasta nyotu vingu ya ndo ma Nairobi twetha taunini ya Rwai Nairobi twetha Rwai ila Ikangundo Road wakana kungo road umi ya Kipeto nikita wa Lake Hoyle stage sita wa Duni stage ngolova ita wa Duni Plaza kila wachuma ando ma Nairobi that is Duni Plaza first floor room number B3 wangu nena basasi wangu amina kuna wane karo unena baisi ya simu kana undume otumani mokuve nikenda mbika kuthensa na witi wakwa na nisi kwenda ni kwa ngai ni movikia kutetheka kwa namna thina wa malenyu na amina kumaelesia ya sana daktari naenda na namba isu sana daktari siba ukiyoni na ndiyo lilikanyakana Nthenya Herbal Clinic nituita inde ngai ni wobo wasya tisoka kwa kumundu daktari ba mundu bano kwenda kutetheka na inde we asya maybe ni wiyite to hospitali ni mbingi lakini mundu akasa imbesa nuko nikite muno na kwa nundu waelesa ni wona utona kumutethia kuvowo wake wa arthritis ndivi
we mutethi hata ba kwende bini. Okay, nundu utu thana ithimo nituthima mutambo kutoka na mutambo ko ni wiva kindu cha mbende wiva na mutambo ko wiana ata mwene akathima mutambo ko atu sisia mundu akathima mutambo ndo cia calcium level yake iliata uric acid yake iliata mundu awete mutambo ko wiva na wiana ata mwene kulinga ndu tuna kithimo kiilie sio ndawa itegemea undu mundu utwethia ailie ndino wa mwi wake. Ndawa mbaru tuenga na kulika na mutambo kwa iba twethia undu ndawa ni cia mithemba mingi ko ndawa cia mbeke ko ndawa cia capsules ko cia kwina pesa ya powder kulinga ni mutambo kwa mundu umusumbwa bado tu boost ya calcium sisu na tupata andu mele tikamya kikeka nacho kitumia kwa wingi nikanacho kitutethesie muko bikia kuwa nesa na nundu ki mateleo andugisa matisi mutambo ko ni chao ales to mele symptoms matisi itu mele symptoms lakini nawe kulo yako ni kulitie mundu usuko lino kwenda kuitwa lakini mubuko wake ndu kwitikilia ko kube ni yako no kiaka ibo mbesa hiyo mbola litwelea nawa na ndibia kwa yunyanya mwingi muno nini abo menda bya na ipando netwengili 10 netwengili mbao netwengili 80 patu wako beto ketengili 5 ni vinya monopio patingwa mundu so yambia dosi yambe na kutabe itha itegemea na mundu so awete kiasi kianata kwa ndo mawaite kabinda ka 3 ka 6 ka mwaka na ka miaka 30 ni mundu awoje miaka 20 10 miaka mbayo mithelu ndanda mundu awoje some 2-3 months back bado kwa miti pena ma respondi ya faster kuteangi so ni kutegemea mundu anyonda wayambe anyodosi yambe either according to doses anyodosi yambe nuso kakithimi ningi yakeli tukasisi hii ni beta improvement mundu anyonda weno tuko na pay state improvement we can also change the medicine tuka change ya mundu baka tukathithia mundu na ule kutumia ndakaikale binda ya sababu na patinda wasi ambesa mbingi in case ukazaenda kwa mbola no ibe mbola bado no ibe mbola lakini akwa indi binde thaye mbingi lakini mwigwanite nake lakini no kuitwa na no akaibo mbola ngina kesho 10 waende na kuitwa aendeo na kuitwa uni woso naenda musisa mwenda ndio lilikania ibo ndio kitakuka unewendawa twa no thimwa onetha ndo na mbesa cianitie ndibi ne munana wa mubuko waku onu mweyobo ukanena na ndakitale ni unena mukegwa na chau ndebi mundu bailite pe mundu wangu ile kana ino kuthimwa inu uthima wa na mbesa ithimo situ ndu nengetwe mana ni mana ukatha mundu no athimwe akatabwa thina waku kana ketha ni arthritis muthemba wiba na inde yu uyandikira namba ke ndawa kelwa no ukakwa tombesa uka ubisie na maboi kana wa mina dose ni mwatiani ana mundu usukethila nitwamana nitwakuitie arthritis ni mumatia mukaikithia mundu ethana waumie no aboie pio kana auma ni wauma na no thini wa treatment ya ndenya habo clinic na kwa twenda na pasa mundu ndo wende taboete nitithima tukona etha mutambo kwa ambie kwa mfano we ta 60% tunde ukabika mutambo kwa bika 40 ni wathi uthete mundu mwa bika kwitha we 0 to 10 penda atu nenga mundu ya kusia tumunenga review like ya 6 months ya 8 months irrespective ni mutambo kwa mundu sio white tuona yu so mundu twenda nake o matu muthimete o asiokete kwa bekata thimana mutana mundu mutambo kwa no abika 0 nitis nani reactive kitu munenga ndawa ya usie ya mutambo kwa ndukasioke ndukasioke na tu mune akabindo kaasa kakusioka va katika tindu thape communication ndu mundu su wendeye na muno ndatile thana maundu maingi ndu ya mundu sio ngoni esimo anda bindu wendeye tiwo na nindi kuthanga ulikana umakwa ndu mundu su wendeye na matukola mausioka ni movikia kubika abikie ewita nesa kana abikie ewita ta ngo na bado beba ndo batialite ndimwe asioke tukatuthima kithima tuthima ingi theno akithimo kitu na wala akuma tesa ubika sibitali na maybe unatoa kuna simuti yesa kuelewa ni mwenda akwo eto yenda ako tiso di kwa mundu ni wona program yako yumeta Monday mpaka Sunday na tukathi kwa mundu umwe ona masa nuna nje kwa nganyende mbele kwa kitakwa nanga uya eto yenda ako mundu kabisa mundu sini we aveli yako kani ko kie uba ni ko kie taxi nona amayo kama kapaki wanza ngalini etha ndi bandu benko loba ninde yakathime wanthi andi muiti yanthi pela masasya nyene mena ko sibitali sikutwa o eni aka mention endi sibitali nondo
amena kuyala mundu tono kuita na kundu kwenda kumaniko wo wako na maybe meithima utangasito moku kiu kwenyu ni mwika bukuteyeka mu alika ewe ka nyumbani yake ona kithimo alika bado ewe ka nyumbani yake siri ya muwauni yake na ndakitali kueleza kwake na ndakitali okay watu mundu watindangaliko ni sia mboni tutulikanya ni uketha ba na inde witulilikania musesa mwendo ajundi ambao kulilikanya namba yake etha ndo ebika kuloka thi oni mukunie simu namba ni 0720 641 059 kwa alama Airtel 0732 279 727 namba subuki yoni kwaku na nondo mondele mamboni uni nienda tutabia aketha ba na maybe auke gina wachumwa okay uni wa keli ngethwa sokoni wa masaku bana mina kumutapia baba nyumbeno cha makicha CCU kutinana na Massmart supermarket wakati ngethi watala na wakati wa ukengethi watala na next week ni ngethi wa Emali tala ni babu Nthoki guest house yulwa Melosa supermarket next week Wednesday ni ngethi wa Emali Kidmore guest house kwa PC kilo wakana ukitengethi wa Masi paunja Bulani guest house kusana sana kwa Peter Mulei na wakana wa next week ni ngethi wa Thika yulwa Lista supermarket wakatano ngethi wa Matu watarokita ngethi wa Matu vauni Thika Lounge opposite Cooperative Bank na next week wakatano ngethi wa Kibwezi Kings guest house wathantatu ukite ngethi wa Kitui pausi Gideon Garden Kalundu stage na next week wathantatu ngethi wa wote nimbeseto wa Morning Glory na mirumwe kana kilo wa chuma ni tha Rwai kilo wa chuma ni Rwai na mwe ni tha wa Kangundo Road la Nairobi kila wa chuma baada ya mwezi kwa Nairobi ethani wiswinga likoni sia Rwai we Kamulu we Utawala we Kithunguri we Embakasi yonde we Choka we Ngongu na mwezi kwa na Kiambu yonde Choka Rwai lana mwe Kangundo Road nyumba itawa Duni Plaza Unia Kipetro ni cha Lake Oil Petrol Station nochochi ichokaro itabikite Quickmart nyumbesu yetawa Duni Plaza first floor room number B3 na nikila wa chuma kaumotha ithini kwambia sasta asante ni ndenya habo clinic na ile mwanani wa uni tobyo ketho kiita amawume ba nondo mundu webau indi ndakasie kila aketha kiita ndimu wau kucho ketho kiita chao okay ngaita maumo ndana amena kumutangasia una minomia uthena wa mutambuko ara mefahamu simatisi wo mutambuko witha wili hata na bi yikeni ni ya weiye na nyake na thake ndama nyaka na mwana so weiye mutambuko ethana ndana thena wa malenyo wa ni nchoni cia kusionde ni wimba ku maune ikokolani na mokoni mba kwimbona ngingo na itoni cia mao uketha na kova bulana ndoba ona kova kitambaa cha mutondo bikia kova kuthikwa kundwenda amo ndo mwasa ni wao yanda kola kani kwa mau na kwa mau ndi kupyuva ukethia unaenda kwima ndwima unatutanza kwa chona mukao kethia no tulange ngudu kududwa jalengu ne thakandwa thina wa ituo kukila moko na ana makuna mo kanisani utha kuna mo kanisa ndwa thina wa malenyu ndwa thina wa kula ni tuo siaku musiaisa mwendo au kwa kwanza nyabo clinic ethani uamba ono mabatosu kwimba kwa muthena wa kwimba thina wa kwanda kola kaninjo lisia mau na kwithia no kwalo kethana thena ndacho ni kusodo sunzo balicha angi mothe ya ikanda kwa ngina athene kanda kusunzo balndo thina wa chau wa malu kati mwa make maisunzo baloko na panini kutumanda kutoza tuchanzo na panini thina wa chau thina wa muongo mathina sumo thina mathina maralisia mutambuko baloko tukatambe kuthima twakishaka na su chau kaso thina wa mutambuko kwa mfano thawi su mundu mukana wi mutwae kana uyu mundu bane watwanie na thina wa mutwano waku ndo asovikia kwata mwana asuma thina meke mako kingi muno musiaisia kindu chambe ni waindi wa kuna bisa wako na thina wa blocked tubes late seta wa HSD ya usakara tube ni blocked na wathi wa kundu kwitha ndukwata witu wa blocked tubes ithi kwanda nya thina usungio thina waindi musiaisia wa kuna so thina wa fibroids tanda wa cia fibroids ni elesa thina makosi ya infertilities kwa mundu muka aya ewa ndo kunopsa da mukiro chambe na thina wa cyst kana ovarian cyst no ibu yaku isu ni siamu ndo mukachau kwisa kuitaba pe na witho ri common muno na wayike nini ya miaka 19 mpaka miaka 30 yitawa endometritis ni no so ngio sia ukosa infertility kwa rate hiyo lo daktari tu abuko atobia kiuni cha nondo for real nini witando ingi mayasya mundu maybe esi kukwatwa ni thina tosu wa endometritis nika with ni tissue lining yitha hiyo ikwata nza wa kizazi tuba growths that is very painful na tukose ya bleeding tutu na mpaka ikayambia kana mpaka 20 mpaka 30 ukethia mwana usu atamite pain kila ndeka ndwa pain
Okay. Uko ndo na lusi ntana ke muno pina asiani awe wa lusini kuba ni mathina malikire chau mwana ni usu munini kuba bame ko 20 tanosi ni common mpaka 3 za mwingi muno pyo haya mathina maso na ma fibroids akire meta ma PIDs mathina ma PID kuthana